Kurumzari, HAKSHEL Plus da ngasidi miyam gidamak piles, causes, symptoms and treatments haibisra thamjari. Haibadi piles hairibasi karino, masigi layongna karino, amadi karamna layengani haibasigi matangda ngasi khangminna gadoribasi, hiramasigi matangda hena sandokna takpinaba, Caesar Hospitals and Research Institute ki consultant, general and laparoscopic surgeon loinena, medical services ki director oibiriba, Dr. Jugindra Sorokhaibam bu SKTV ki HAKSHEL Plus ki maikedi ki taram nokche. Doctor ngasi koina khanna gadoriba topic asi piles magi layongs adegi karmaina torokpano aduga treatment sina karmain togodona haibasi ki topic tani thamjari base dum yamna su piles abase am commonly di tanaraba aduga amuchu dum thengnaraba haitare sigumba pot se atubu masi karamna hawrokpano mayamna khangningi se adu maruina ahambada koina yamna manung channa discuss tawdringaida ahambada doctor degi khangjaningi base piles haibasi karino haibasi hana sandokna thambi masi chumi masi yamna toina tauna yana kanaba anaba mani statistics yengoragadi mi tarada amadi adum hariba problems si thomgane habagi statistics lay hai piles sena yamna toina khangnaba wahi si matang sida ikitang hana ta thamjagi ge piles si amang thong da leiba tawrakpa anaba ama madudaki thorpa problem myam duga lonana lak potu piles na haibani adubu amang thong sida tawba yaba anaba se makhal mathin yami makhal myam ama lay aduna amang thong da tawba anaba se lonamak piles natte haibse ma khwai hana ai thamjaning kaigino da masi hek nuai tabda miyoba amana michamna khanari se amang thong da nuai tabdi piles adu warngane adu piles nattaba anaba myam ama sulai aduna maram oraga khoyam phajana section na potu khangdo pam di darka tai piles na ta sengna hype taraga di medical term oina sinaraga piles na sinna taraga di hairiba sidi amang thongi manakta I utong se lauthokpa okay aduga lauthoga henjala kanda di I utong se kaira kanda I se tarakpa sum henjala ga di apom boina chondharakpa adumba I utong lauthokpa dubu taseng di piles na haibani maiteronda madugidu khoigi ipai pudagi sinaramba waisu laitabna te nungchang ana hainai adubu nungchang da su maiteronda su makhalje khaido mi nungchang kaklai nungchang pere nungchang aprum makhun na khaido ga thambirami kaino da lonamak se manadaba leina se ina saisu hobda haijagibdo amang thomnak ta tawba anap se makhal mathen me ama oi piles is the medical term the piles na khun haiba matam sida di maitiron da wanthok lauthog di nungsang pere haisibu oidoni nungsang pere haisidi apom de chontharakpa adum itho thorpa apom bo oidoni adu kairaga I tap taba haurakpa de na bagi saruk se yamna yaugande aduga I di dum apom ba chonthara asu chonthara trasu I tholakpa se yai aduga atay atopa na ba akoi nungchang kaklai hase medical term the fissure ana kawi fissure in eno hase asina mo yamnusu nagan ba nabana han horaga amang akanba amangwa hama matamda nakanda tairaga lakpa sina fissure ana kawi adagi fistula in eno na khoigi nungchang da maiteronggi nungchang da haraga na nungchang apur makhun na hainai sina makhun ma lera kanda amang thongi manakta nakanda makhun ma lera ga madudagi nai pit sum thokpa amuk thokpa amuk lepa sumba si oiba hoi maiterongi haikhba makhal homdu si natana ate topa anaba mayamama amang thongi manakta tawya basi fungal infection tawbiyai adagi viral infection tawbiyai adagi khadai marona cancer tawbiyai adu hairiba pumnamak sida I khara yawba naba khara yawba si adum tawbiyai loin tawmina biyai aduna khong hamda apom chondhare chondhadraga su I yawri hairgadi adu piles or mangane laithogadi atay atopa aruba anaba khangudana kuina matam sangna laithoki biyai aduna yamaru oirise koina amang thongda I bu yawra agadi yaringe thuna doctor ma yengthokpibana phanena smain thamjani kainoda adu tasenamak piles mak oram da biyai hena aruba anaba oram biyai aduna
apikpa angang dana muk akoina yam toina thengnari se chahi ahum mari adwai dagi horaga bau khong ham da I yaw se khoi rectal polyp ena nuwa masing da na manung da apom macha ma horaga mana khong ham da du sang da tatlaga I hectare ba kholakpa angang wari ni sina ayam angang da thengna ba anta su tawda nate du angang da mane tawgali aduga moida su amuk ngasai gi nungsang kaklai fisheries su angang su tawbiya angang ma khong numini ni humni hamudra kanda akanba khong hamak matamda tatana I thorap kholakpa duna hari pose angang su thengna ba yai ahan su thengna ba yai aduba pile se bang sai gi nungsang pere and hanapse asi angang apik padadi yam toina di thengna gande koina okay adu doctor sigi angang apik pada haraga infant stage da koi gi tha ama ani gumba da numini gumni gumba dum khongam da ba leiba angang se su thengna ba se he thengna jai tan koina complaint gumba sin thengna jab adu si su piles gumba gi lakada ba gi cases oi da doira natraga mai gi normal case oi doira kamai adune aduna angang adwan apik padadi piles oi ro have piles have both say nungsang pere have both say ayam oigande okay adumada oirisi hojiki polyp rectal polyp have ne adigi fissure have ne oibi ai natragana manung da infection tawba koigi enteritis colitis proctitis siumba tawrakanda infection tawrakanda adudi I thokpa aduna angang apik padade adbana piles have both say ayamada piles ki wari se history da so kitang masigi wari se na listening masi piles seba ngasagi nungsang pere haiba laina se masigi si laina se mioi ba jati khaktang gini animal kingdom se da sasan atai atop kanamta da piles seba sung to hai tawde okay aduga mioi ba khaktani tawri se masi maram de kaino da mioi bisna ngasagi makhong marina chatlamba dagi lepkhat khaga makhong anina chatlakpa se da khong anina chatlakpa se da kamai tawge da I utong si noi yungkhat ke ba hai tare heart tagina a khong maton bhause I utong se noi yungkhat na maram ga magi pressure sina khong da su kuina sangna lepa ga di khong se pom thorakani admana kuina sangna phamma ga di amang thong manak ta su I utong si loi pom thorak pa se si myo ba jati khaktani tawse kaino da atai sa san di loina moi mo khong marina chatpani na adwai da amang thongi manak se da I utong gi pressure se kande okay si se akoi gi cause factor makhalama okadoi mani aduna akoni yeng su magi incidence su sedentary lifestyle koi queen na sang na phamgan ba thabak tawon ba adagi queen na sang na lepkan ba moi mioi ba adum dana hena sports persons hanaba adagi hogatna chatpa khopa tawba thabak tawba farming tawba adum dana handhane ba incidence okay aduna maram di kaino da sagi iu tong se yung khat khiba height to na maram orga magi hydrostatic pressure aduna maram orga iu tong se amang thong nak se da hena laukthok gi chance se leiba aduna smainda tawi mioi ba da tawan ba na si oigade Doctor now the habi give the piles ki makhan da maiteron da sumyam takpi renga saigi fistula degi fissure sigum bagi matang sa tuga masigi magi cost haitare ne hauji makhan kharabudi habi gre sedentary lifestyle gumba exercise gumba tawdaba sigumba gi da kya atu khara habi gre adu atopa factor di leibra masi ohelak pa yabe gi hena lei tabnate ngasai gi laina sing se piles fistula fissure sing se loin tongaliko masi piles atei sing se piles suna natre aduna koi piles khaktang hadi nungsang pere si khaktang logadamni aduga fistula fissure su dum khana naina bai moigi ko disease piles nungsang pere si karam kanda yam tawgan ge habda ya magi diet ta su fiber diet se yam yaudra adagi amang se kanna sungal laba khong ham se yam chang nai na phajana ti gi ham se hamdra ba sigum ba sidana hena tawgalli adagi age wise su the chahi sina yamak pagi matung ina piles ki incidents ki chang se sum hengalai aduna chahi kunda tawba naha sing na tawba gi masing duga adagi chahi humpu humdra surappada tawpa se kaino de chahi ga loina na iu tom sing se solakpa magi blood vessel gi walls in the solakpa adagi loina na amang thong da leiba rectum da leiba magi wall du patharakpa sinna maram oraga iu tong sing se lauthokpa pressure hengalakpa admain tawe aduna maram se sing kaini diet ta su yam maru oi
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ constipation ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯁꯨꯡꯒꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯂꯦꯡꯗꯕ ꯆꯠꯇꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯐꯤꯁꯔ ꯐꯤꯁꯇꯨꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏꯜꯁꯀꯤꯁꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯦꯛꯇꯜ ꯄꯣꯂꯤꯞꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯜ ꯂꯤꯖꯟꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯍꯧꯔꯛꯄꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯂꯥꯕꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯪ ꯄꯦꯔꯦꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯩꯔꯒ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯃꯟ ꯄꯔꯁꯟ ꯂꯦꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ? ꯌꯦꯁ, ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯗ ꯏꯕꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯨꯡꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯣꯔꯤꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯆꯤꯟꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯕꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯐꯣꯔ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯌꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯦꯕꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯤडिꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ aduna anytime admana bleeding si thengnaraba khong hambada adudi problem ama leire maduma yengthokpa ama darkar tare soidana yengthokadamni aduna natraga I yaudраga su khong hamba matamda apomba amang thongna tholai aduga changjan gi mathanda changjan gi natraga changjan de haibna singba wari se ngasai gi piles su degree lei first degree second degree third degree fourth degree na kona medical term ta khangna ba first ka second degree sina first degree sina apom di sungthok tholoi amang thong dagi I di ta ba na su na roi aya matamda na roi second degree sina apom di thok ti tholak pa adu mathanda di hanjan dagi ba kain tawda da khong hamba lor kan mathanda hanjan dagi ba I su ta ba maram I su ta ba third degree sina apom masi chondhara kanda masi anabsna khunna inghatragadi manung changu yadaba mathanda manung changdaba adu inghatna bamda kata adagi fourth degree sina karibu haige da madudi inghalasu inghattasu paisune letre ma panda dum thoga dum leirani inghalasu dum khudakta hekta tholakani adumna manungda leiru yararoi apom se aduna singuma degree se khaidoi aduga hojiki kanosiga akhoi piles gi magi apom se nakan nakan da ayam thokale aduga ayam tamda mafam ahum da thokale akoina ayam khangnai se 3 7 and 11 o'clock hai gari oni yeng ta gi mangrom da na 12 o'clock and thamaga di ko amang thongi kanose position se mangrom da 12 o'clock tham taragati adudagi pung ahum tarakpa adwaida apom chondharakpa di pung 8 wai gi mapa do adwaida ma chondharakpa pung tramathoi do adwaida amung chondharakpa smaina matum matum oina chondharakpa se ayama piles oigal aduna tabda amang thong chondharakpa condition amaga sulai adu di rectal prolapse na rectal prolapse di amang mari si oina pulap oina chondharakpa adu di matum nakan nakan dagi tawrai korok oina pulap odum lakani adu angang ahan natabida lona dum masigi siso dum tawbe yaba si hairu pot siso mo khangdadana piles ne sum lai thokpa natraga piles ki treatment suyeng yeng dana piles ki treatment sum taw leiba hidak char leiba oibdi somda rectal prolapse ti oiba disease se aduna sisu amuk lanba oidoni treatment to lan tawrmina adu kanab se phang oidoni aduna tasengna di singba ani apomba chondharakpa natraga I yaurapa khonghambada natraga yam hakajaba chikpa naba tawraba adu di doctor ama surgeon ama soidana yengthokpiraga mafam du yengthokadawni chalaga doctor unarin na chalaga duwari saraga aduda dum hidak lawsa adusu khwadai yam aranwa oidoni mafam si yengdringe de khangba ngamoya mafam du yengthokpam changi doctor na phajana examine tawum changi proctoscope ai khulai ma akhoi gi khudom mimuk sang ma hatare lawa tube ama adu tawraga amang manung si yengthokadamni adu khaktang da ngasai gi degree and stage of piles or su khangadani piles una natte sidi topane habdusu adu mafam du yeng kan da khangadani aduga
कहीं मतमददी ईदी यावबा खोंग हामदे ईदी यावबा अदुगा अमांग थोंग मनाक से येंगददी कैंत लेतबा नॉर्मल ओइबा अदुसु तौदबा नतेबा अदोरदी हेन मनुंग चखलगा मनुंगदगी ओइबा प्रॉब्लम ओरकदोनेबा अदु रेक्टल कैंसर कोलोन कैंसर न मनुंगदगी ओरकदोनेबा अदुदगी ई थोकपसे अदुआइन तौरगदि अखोना कोलोनोस्कोपी न खुलाइन चंगगा मनुंगदा सांगना खुलाइन चंगगा अमांग से हाना लोइन लौथोकना हिदाक थागा अमांग लोइन लौथोखरा मतुंगदा खुलाइन चंगा मनुंग से येंथोकांदा अदु आइडेंटिफाई तौगदनी अदु सुना नतबा अखोइगी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस खरा जुलाई क्रॉन्स डिजीज एंड अदुंबा लेना खरा लेरी अदुना मनुंगदा चाथटपा तटपा चफाटपा मयाम से तौगनबा याम तोइना तौगनबा अदुगुंबा सुसु हारिबा पोचिने खंगदोकदम अदगी पॉलिप ता हारगासु रेक्टल पॉलिप मने लेसे मल्टीपल रेक्टल पॉलिप मने मनुंगदा पॉलिप मसिंग से यामना लेबा लेनासु ले मल्टीपल पॉलिपोसिस ना अदुना सिसु होजेकी खुलाई थारगा येंगदोपा खुतोपा से तौरकांदा द खंगनी अदुना कनागुमना ई थोय सिदी पाइल्स ने न सुम लैथोखराबा अदुदी लेनादो यामना हिंजलकांदादी लाइंगदसु यम वानी ट्रीटमेंट तो वानी डायग्नोसिस लालनी अदुना सिवा अखोना थमजानी डॉक्टर हजि हाइबिगिब सिम्पटम्स मखल खरा हाइबिगिब से द वीकनेस कुंबा सांग सोंदाबा दुगा इतन तंदाबा सिगुंबसु लायों म ओइगनब्रा नत्रगा ओनली हजिकी ब्राइट रेड कोइगी स्टूल द थोकपा सिगुंबसे असि खक्तंग ओइदोइरा पेनफुल ओइगद्रा तसेंगना पाइल्स मक्कीदी अहानबदा नाबसदी याम हेक होरपददी नाब पेनसदी हाइगंदे अयाम मतमदा माने पेन न लाक पाइल्स पेन न लाकदी थ्रोम्बोसिस न ngसागी इउ तोंग से लाउथोगा मनुंग ई से फमजलबा क्लॉट तोरबा ई असीबा चंगबा अदुकांददी चिकपा नाबसे याम तोरकनेबा पाइल्स दसु अदु नतबा अमांग थोंग मनाक्तदी याम नारबा अदुगा हजिकी पाइल्स ति नत्तबा पेरियनल एब्सेस न अमसु लैरेबा याम कन्न चिखजानी याम हम चिकतना खांगमनगा नाबजानी अदुगा अदुगी दु पोखारा कांदा नाइसि थोखरगा मखुन नंबर थोगा फिस्टुला न अदुम सेमरगा फिस्टुला इनोना प्रॉब्लम अदुम ओइहिबा अतै हजिकी सोंधा ब्राना हबिरिदो इसिना खोहामदा नुंगति खरा खरा सुम मांगो इतागदी हचांग ई वाटपगी मरम न ओरगा ओंदा नुआइतब मयाम अमा लाकनी कोक ngawa अदगी तंधबा हचांग कंगहत्तबा हाइतारे अदुगा इsoन सोंधबा हाइनिंगदबा मी उननिंगदबा वांगांनिंगदबा खोइगी थबक थरम चथोकनिंगदबा सिमयाम से लाकदोनी अदुना सिम्पटम्स अडवांस सो लाकनी कनो तोरगदी इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन गुम्बा सिगुम्बददी पाइल्स की केस से थेगनबी बलैब्रा और नत्रगा मागी पोस्ट कनो हाइतारे अंगांग डिलीवरी तोबो लोइकरा पोस्ट डिलीवरी ओइकराकांदा स्माइना पाइल्स की केस लेरप लैब्रा डॉक्टर से कमाइन थंबी प्रेगनेंसी न इंड्यूस तोरगा पाइल्स की यूजुअली नॉर्मली है तारे को प्रेगनेंसी मतम सिदा पीएमगी कयात सिंग से की ई उतोंग से अयम बलोना चाउथोय लाउथोय हाय टिश्यू सिंग से लोना कोगी चाउथोरपा देगी होम बा है तारे ब्लड सप्लाई से याना हेंगलपा अदुना मरम ओरगा अमांग थोंग हचांग थोंग मनाक्ता लेबा ई उतोंग सिंग से लोइन लाउथोकनी अदुगा पाइल्स ओइना अदुगी पोसिसो अदुम हेना थेंगनरपा याय अदुबु अयाम मतमददी प्रेगनेंसी डिलीवरी लोर मतुंगदा सी लोना हंजनगी अदुगा नॉर्मल दा लाए होय कनागुमदा विदाउट ट्रीटमेंट विदाउट स्पेसिफिक पाइल्स के ओना ट्रीटमेंट तौद्रगा सोब अदुबो कनागुमददी हंजनदना पोतु हेना दुम लेहोबसु याय अदु कांददी कोना ब्लीडिंग तौर कांदा दुम प्रॉब्लम से थोप याय अदुना प्रेगनेंसी सु इंड्यूस तौई ngसागी पाइल्स से अदु मेडिकल टर्म दना कोना हेमोरॉइड्स सु कवि को पाइल्स से अदु हेमोरॉइड्स से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हेमोरॉइड्स अदुम हाइनदब नते अदुम तवसे अदुम यावे डॉक्टर गसाइगी माइल केसेस ता मथंदा दुम चंगदगी बेकी सिगुम केस मा लेरिसा मंगोनदि डिस्कम्फर्ट से लेराम दोइनी पेशेंट्स ददी यूजुअली मोइदि खंगोय पोमी नत्र केम तो खंगोयबा चिंगनरकदोसे खों हाम द इयरपा ओके अदुगी मतम से माइल केसेस हाइ तारे सिगुम बदसु दुम मथंदा दुम फजगिबा दुम लेदोइरा नत्रगा मासे ट्रीटमेंट दरकार लेदोइरा हादि लॉन्ग टर्म ले काना मासे इंटरवेंट ता होदब जुन मरम ओइरा कांदा हेना सिवियर ओइरा खलकपगी पोट लाकतोइरा करमाइना लाकन ट्रीटमेंट हजिकी मखल म्याम सिंग सिगिना ट्रीटमेंट से चथरक तारगदी अकोने येंगथोरगा डायग्नोस तोरगा डिग्री दु खंगदोगदी फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री से अया मतमदा कोइना
operation kari se ayam daka tagande hoi hoi se hidak khara chaba adagi khoi ki lifestyle changes lakpa diet change tawrakpa sim tawraga khoina adum manage tawbi ai aduga masana su khara adum checkson batare lifestyle changes ta lakta se even khong ham bagi regular oina ham na naba adugi ma practice ma chathab tamni aduna adudai horga exercise tawba khopa ke doba chinjak ta fiber diet yam sinaba singma se adai nga sa se handhaba thau gi saruk yamna handhaba singma se dum khara dum tawdaba yaro aduga late second or third degree fourth degree high ragati adu kanda de khona amuk treatment se hidang aftana amuk yara oi adudi procedure khara tawda di yaro second degree khara thenglakpa third degree hek horam dai adwai matang do stage do adwai de akoina taseng operation tawna tana adwai da locally akoina tawya ba procedure khara lai infrared coagulation adagi cryo freezing adagi injection local injection kapa adagi banding tawba gaina le hoji amang thong sida yeng khulai na makha de tawraga adum tawgodoba ka hena su pangthan ba khodan ba yap kana da ka ta de office procedure or OPD procedure or ayam tawgal sim se adu tawraga dum yum da dum han gi ba yaba dum oigale aduna adubu third degree fourth degree yam henjang ragadi adu kan da di akoi hairiba singbo office procedures in amuk yarakte oidi operation no amuk tawam da ka tare operation sisu adu su makhal mathen me amama lei tawbagi se aduna thaina dagi chanarakpadi hairiba piles ki e utong sing se lauthokpa mayamna de adum kakpa nungsang kakpa na haine adu akoina makti adugi wahai du sinani de kakpa se tabda hek nuai te du akoin lauthokpa adugi poto adwana tawdumbo thaina dei chanarakpa surgery ni adu hojikan di lauthokta na manungda e utong se phajan ba punjan ba adagi chonthari ba saruk se chingkhalaga manungda pharaga thamba adumba procedure DG hal kana Doppler guided hemorrhageal artery ligation I say artery se phajan ba habne aduna hemorrhoids piles se chenchale ba e utong kan ba sing se mapa phajal kanda e utong se laudana ba sembiram ba kakti kakta ba lauthoktana admani tawa procedure se laire adagi stapler hemorrhoidectomy na akoi bisida makha dagi korokkoina stapler macha korokkoina phara kan sai e utong sing se loina phajan gi ba tare admani tawra kanda piles ki hemorrhoids ki treatment se taw su lairi operation ngasai gi kakpa lokthokpa khakna tabida adubu e asiba changaba adagi yamna henma panda yam chontharaga mathanda hanjalu yadaba adungbudi kharadi lokthoktabdi yara adungbudi lokthoknani okay doctor hojiki kakpa hairaga nungai te dana manung de ligation gum to ki busu gum leibegi doctor na bi de du hana chanarami ba all method haitare sileida kakpa haina leigri bese masi sis na dum purama gi curative measures oigra da bra cure oigra da bra natraga amuka so horo pe gi dum chances leibra yam phajaba wahang ni piles na operation tawragadi amuk tawrakadra habigi wahang ama adigi amana piles operation amang thongda tawragadi aigi amang thongi control se mangkhradra hoi aduna khong hamda control tawba ngamoidra kana chingnaba adu si leitaba nate aduna saigi kakpa sida tawrise thaina tawnarmi se e utong se lauthoiba chauthoiba e utong se adu lauthokhibe wane ba phajalaga mai mokhongda phajalaga e utong se lauthokhibe wane ba aduna tasingna ama khuna mafam amagi e utong mayam se thiruragadi yengrodi masing se thibam khangoi akhoi amang thongse korkoina tube ni ko aduna akoi bisda e utong masing kyam legen masing thiyo haragadi thibang amoy karanta adu khun ngasai horokda hajagi mafam ahumda yam tawgal le habda 3, 7 and 11 o'clock position da yam tawgal le hab sing se adwa de e utong se khare hen chawrpo sing se adune ayam lokthok toy se korkoina leiriba e utong lonamakti lokthoi kaino adwai lokthokragadi adwai mapadu usadu lona sirani e chendragadi aduna amang thungdu lon khujan grani adubo lokthokriba objeki e utong 3, 7 and 11 o'clock position oriba mafam singdu dadi adugi e utong sidudi lokthokhidu amohana la aroi oidi lokthokre e utong du leitre leihoriba e utong akuppa hojikti kuppeba operation taw matamda
अदुबु चही मंगा मतुंगदा तरा मतुंगदा लेहुरबु इउ तुंगदा अमुक हेन लाउथोरओय हाइबु पोतुदी अदुदी कनातन तंबंगमदे अदुना अमुक हन्ना तौगद्रा हाइदुदी अदुनबु हौजिकानसे प्रोसीजर सिंगसे अनो अनोबु थोलैसे रेकरेंसी लाक्तनबगी प्रोसीजर हानदी वेन दा जायगी वेन सी इउ तुंग वेन से एनस्ता लाइब इउ तुंग से आर्टरी ना पुसलैनी वेन ना पुथोखरिनी पुसंगरिनी अदु वेन दा ऑपरेशन तौनरमे हौजिकना आर्टरी दा टारगेट तौरेब कनो पुसलप इ सी हंधहलगदी जायगी वेन दा लोना लाउथोइबो वेन म्याम से माना सप्लाई तौरसे वेन से मसिंग यामे अदु वेन म्याम से लोना खुजिलकनी कंजलकनी आन आर्टरी दा ओने लाइगेट तौरेब अदु डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन लाइसे तुंगदा रेकरेंस लाक्तनबगी प्रोसीजर ने बयाम तौनाइसे फना हाइसाना हजिक पाइल्स की एनी सर्जरी तौ मतमदा अमु हन्न तौर ओय हाइबदुदी अदुदी हाइब सुंगमदे मरमदी आइनि ngасai हाइजगिबदो इउ तोंग कोपना हजिक लेहो पोतो हाइं कोना चहि मंगा मतुंग तरा मतुंगदा हाइबो इउ तोंगदो अमुक लाउथो ओय हाइबदुदी करामतन तंबंगमदमने अदुबु हजिक एक्सपीरियंस ना हजिक हाइरेसे सिंबा अखोय स्टेपलर सर्जरी नत्रगा हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन सर्जरी सिगुमबसिना रेकरेंस हंधई हाइबगी पोतुमा अदुना तबाते ऑपरेशन मखल म्याममा सुलाइतमनाते लेजर न तौबा ऑपरेशन लाइतमनाते हाइबो सिंगसिसु अदुम कानादबदी नते अदुबु रेकरेंस की वारी लाको मतमदा प्रोसीजर सिंगसि खर खर खेनाबदे अदुम लाइनि ओके रेकरेंस दी हंदाहली अदुबु आफ्टर सम इयर्स हौरकनी हौरोय हाइबदुदी तंबंगम दे हाइबदु तंबंगम सोना याम नोंगाजे डॉक्टर अदुगा ngasai डॉक्टर नसु पनबिगिबा स्टूल passes से right after surgery हाइरसिने post surgery how many days or natraga masi surgery loigra matungda after how many hours लेरगा normal ओइना लाकदोइनो डॉक्टर नसु पनबिगे सिलेदे कितंग लाबरदो होय अदुगी मांगोइना ना इन ngasai panjagiba patient mayam micham nasu yamna खंगनिंग बाय तारे अमांग थोंग मनाक्ता ऑपरेशन तौरगदी ngasai अमांग थोंग कंट्रोल से मांग खदरा हाइबगी अमा अकीबम लेबसे असिसु याम आरान बामनी कइनोदा अखोइना तौदसे अमांग थोंग से कंट्रोल तौरसे मसल की सरुक अमा यावरे मसल्स चपसन बा थादोक अमा यावरे मसल से अदु हजिक पाइल्स की ऑपरेशन तौ मतमदा हाइरि मसल सिंग से सुंसोक सोकते ओके अखोइना अदुगी पोछि टच तौबो सुना नातेबो अदुना मसल द सोक्तबनिना कंट्रोल द प्रॉब्लम सुनै लैरोय अदुगा अकोइबा पाइल्स से यामना मसिंग से यामना लैरो के ngasai ahum mafam ahum hai adu natabda mafam se taruk taret mapan tara sugragadi loin lokthorko matamda oiselakpa matamda mangthong je kitang khujan gi bi ai adu akhoi dilate tawbana adu lokthon ba dum yani aduga control mang gi di piles ki operation gi di adum soidna tawroi habisma mayam su akai belaite aduna adu potuma अतई डिजीज साइगी फिस्टुला लेरी फिशर लेरी को अदुम बददी मसल सिदा ऑपरेशन तब यावरेब अदु कांददे अखोने जैक्सन ना हाइरे मसल से सोक्तनब तौरगा तब गातनी अदुना मरम ओरगा कंट्रोल से मांगदनबगी अखोई प्रोसीजर टेक्निक तो सिनरगा तौदने पाइल्स ऑपरेशन तौरगा अमांगथों कंट्रोल मांगने असिमा दे लाले ओके सिगी रॉन्ग कॉन्सेप्ट सिमा सिदे लेबिदना बमियामदा कोगी ngasiगी व्यूअर्स नसु ज्ञान ताबिरमनि हाबगी भाब ताबिरमनि अदुगा हजिक हंबिरमबदो अदु मतुंगदा अमा हंबिरमबदो स्टूल पासेस तौबगी मतंग ऑपरेशन मतुंगदा को ऑपरेशन हेक लोरगा अखोना खोंग हाम से लाइन ना हिदाक सु तौगनी द स्टूल सॉफ्टनर कवि अदु हिदाक से पिथागा अमांग से खरा लाइन कोम न चननबा अदुगा एनी टाइम तौबे ऑपरेशन हेक लोइबा नुमित हामनिंगे सु हामबे याय अदुगा मथंग नोगाला दु हामबा सु याय अदुना अमांग थोंग मनाक्ता ऑपरेशन तौरदि खोंग हामबा यारोय हाबसे अदुदि सुने लेते हामबे याय हामगदमनि हामनगदमनि हामगा एनएसए फंक्शन तहंगदमनि अदुगा नॉर्मली दम ट्रीटमेंट तौदमनि अदुगा लोइनना खोना अदुदा हीलिंग तौनबा सिट्स पातन इसिंग साबा फंबा अदगी अखोइगी ड्रेसिंग तौबो कोपा अदु तौरगा नादनबा खोइ अखोइ एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट लेरी जालुकेन ऑइंटमेंट काना अदु तैरगदि पंगधालगा खोहाम मतमदा नादनबा अदु तौबो कोपा अदुम नय याय अदुना ऑपरेशन मु तौरगदि खोहाम यारो याबसिमसु अरानमनि अदुम हाम यानी एनी टाइम अदुम हाम यानी
aduga doctor ngasai gi severity se mai gi degree lei na doctor na tambi gi pesa mild cases oringai dadi when should you go to a doctor have a doctor ngasai am phajana thambi gre have mai gi blood kumba thengna rakati immediate attention logadabani have to mayam clearly thambire aduga sometimes masi lodaba sudum leiram go doine patient madakta in spite of akoi blood se thengna rakasu adubu mild cases matam se ka shoot out de pain su leite haina ka de shun di leiraba adugo mai gi severity sidi another second level se sanction graba sigumba patient ama na mana yam severe pain se phangpa matam ja sigumba matam dadi mai gi yum the first aid oina haigadra before going to a doctor consulting a doctor yum se da koina treatment se karamaina khangba ngamna ba hai tare pain si masi karamaina lobu ya kani karamaina thambi among thong the tarukpa e yause ayamadam da practically thingnari se mayamna se thingnari se khong ham matam da thokpa khong ham se hek lepaba ado de among thong hek manak to me mai muscle contraction maram ga yu tong se chapsan phajara ga e thok se lep kal leba aduna si akhoi gi advantage hai tare or koi da kanaba amani sai kanagum di khong ham ge na phamda matam da e yaure aduna ki da lepkhat pa hek lepkhat la ga di lepi e thok pa lepi ha se asi haigal leba aduna piles na maram oraga yam namandana doctor yobangam de du pakti thingna de adu di oigan de ba yam serious oisandana aduna time always phangani e thoga su man lepkhat ba phangat phambade lepkhat kheba advain tawda e thokudi lepkhne ba adai doctor dum unabigi damne dum yembigi damne aduga masai gi maram dudi piles ne se khangdong na ba yeng thokpam darkar ta habdo cancer or magadi adudi amuk yamna nauringe dadi hojikkan di rectal cancer se yamna nauringe da tawhum thok magi chap chaba operation tawgragadi lifespan se full lifespan se phange full lifespan kaimta akaiba si leitana full lifespan se phange henjan ga sandokra kanda operation tawragadi adu kandi full lifespan se phangdaba yai aduna yamna nganna yaringai thengnaragadi yamna phai aduna western countries tadi moi chahi nifubu suraba chahi khudingi health checkup ta colonoscopy amang mari si yengna wase adum kana tawrini aduna america gi president masamaksu kaimta khangmanate kaimta symptom kaimna banate adu colonoscopy tarakanda rectal cancer thengna dana adu operation tawraga full life adum phangini hek nowna yamna nowring adu thengnabse aduna any symptom leragadi har sing si not they have du khangdok na ba atopa mayam gi doubt hai tar ko public ki doubt se piles se cancer only have some so ek hai da banate aduga thengoragadi pyro cancer on khidra hai ban chingna ba dum sungoi ore piles na cancer on ba have se masi aran bamni aduga amang thongda apom mudi leiba e di taba piles ne so wakhand di leramba adu tasik ne yem kan de cancer oramba hobode dum cancer di oiba adu piles ne sum chingnaraga otu phajana yem da badi khangdana adwaina oibse piles de cancer ole na khan base dum khangal leba micham prajana adu piles na cancer on madi son ole sigi potsima yamna rare ni oigande pa adu operation tawrga su piles na cancer on magi saruksima oigande haibad sima su thamjani cancer orga di atopagi oidoine ba piles na di oiraroi ha piles na di cancer or rectum da anus da cancer si magi tongan ba kanu magi leje disease ama tongana lei piles na dinatte adu doctor ngasai gi cause factor mayam ma di haibi gre da aina hangja hauda matam du da kitang khangning ba ma su lei sei da external injury gumba or natraga external factor na itare sigumba su cause factor oigan ba leibra kai pile se gi karamain thamini oiroi da ba leibra external injury di hoi madu kanagumna hojik अखोगी मिचम प्रजादसुने यामना प्रैक्टिस तौनरिसे खोंग हामबसे सेंगदेना खलगने खुद सिजनब खुद तौरगा लौथोकबसे कनाउमदे नुक्ति येदुम सापोन तौरगा खुद सापोन तौरगा वखनसिदा खल्लिसि अमांग थोंमनुंगसि फजना सेंगना थमद्रगदि हचांग फरोय हैना खनबा खरा अहन मरवन अहन सिंगदा आय सि याम अखोने तोयने थेंगने मरवन नुपीदसु खरा हेना थेंगने सिगिसे
practice akhona practice tawda adu tawrise khutna changa manung hauna sengdokpa si tawba matamda manung da tatpa chathatpa chaphatpa pongkhatpa excoriation kawe khona adu tawga problem se in skin manakta problem se hingalakpa se tawda banate fissure natraga hemorrhoids natraga abscess natraga hojiki fistula siguma se hena tawgan gani aduna khutti sukjang chang oidamni khutti amang thong manung da amang wala thokna ba khutti changbadi sukjang chang oidamni sometimes kana gumam da min mari mangani khong ham yadre kansan dana ham so yadre di doctor yenga adugi enema tawduna natraga evacuate tawna ba medical help lorga tawdana isana tawraga kunna lauthokpa si traumatized tawni trauma na mafam du sokadone aduna maramoiga problem meyam lakadoni aduna khutti sukjang changodoni aina sigi se adwaina tawrakpa anab singda explain tawda aina haijai hojik sa sange to yenga se sa sange meyam se lei se moi khong hamda ma te moi su adu khut changa ga singdokpudi amta yawden adu masa phate habdi suya yaroeba sa sanse aduna adugum wakhan khutna changa ga phajana sengdoktraga di hakchang si pharoi natraga hakchang sokni haiba wakhan se si thadok yo sukjang sango dani mafam du sokningai oi habse adu simsul thandani sina sai ya koi ahan gumba adegi maru oina no pising de susmaina thena bi habna du doctor sigi cases sidaida external koi gi injury hai gadar hauji ki external substance amna du maina object amna du maina create to hon bese akoina sum tazabada miyam da sum thengna jabda sometimes angang sing da su khong hamba yatre constipation tawre linkhat khare hangdana likhat khare lekre haidana parents sing naga su dum masi use tawi haizari doctor sigumba sisu doctor na kamaina advice tawi ni khong hama na ba sai glycerin guma hapagi wari ra duga khudna hojiki doctor na sai tin khudna lothok adune adu tawroi dam ni sini that sometimes housing sai doctor na su habi gi dana angang da di piles di oiraroi haibase adu na taba atopa fissure fistula sigumba la kan habase masigi external objects in asmaina changi bada pot se piles on la ka do na traga to another trauma tawni adu piles on de lawai trauma tawga tatpa chathatpa chaphatpa kadoba adu sokpa injury la kane ba adu even kano da so even sexually haitare ko adu ge kano la ga di penetration la ga di adu injury adum la ka doni foreign body any foreign body sinar ga su ko adu injury la ka doni adu ga tasina piles bakti adu na develop ta go dinate okay am no as doctor do nga sai gi diagnosis ki matang da so hyper pambi gi bese doctor na immediate attention se doctor de gi consultation laura matung da tongan ba scan nung do da na to ga tapne have se to pa miam na he khanga da ba aham gi steps di karam boy do na diagnostic test to matam da sai gi mafam se yeng se inspection per rectal examination or digital rectal examination ka we DRE natraka per rectal examination hadi digital di khud sa hai ne rectal examination manung phauna koi globe salaga doctor amana khud changa ga ose manung se feel tawa sima ahan mani matung da proctoscopy ena proctoscope as a khulai ma koi ge aina hajab da khusa ma sang ba tube ma ahan gi angang gi tongan ba size me amam lei aduna chahi du matang du yenga ga khona sinaba proctoscope se manung da changhraga manung se light thala kanda tam na chingthorok pada khoni kari uge have se adu gi se yeng thokpa ai am matam de aduna poto dum khangba dum ngamme akha jiki amang thong manak ta tawba rectum da anakpada tawba adum se jiki proctoscopy have po se asine dum ayama dum khama ngamme piles po rosu adigi ate to pana ba fissure or so adigi fistula or so perineal abscess cancer adwai da tawor gadi kanahum de pura normal thorpa yaing sai su hor panjaba yawram ni normal only thorpa adwai de kan thokta magi symptom da e yaw ko pade dum hairpa adu de khoi colonoscopy na adu poto tawta be yaro colonoscopy hai se adu tawra kanda colonoscopy sti khulai se khara hena sangna amang mari manung da thingjalaga manung da camera ni injali se adu tawga screen da khona tawga yeng toga otu leiriba manung dagi film dagi matungina kaima apom balar me haga de khona biopsy tawba na ma chetama
ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯥꯏ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯑꯣꯞꯁꯤꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯊꯗꯣꯏꯅꯤ Okay, see, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯜꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤ? ꯄꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯣꯃꯟ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯏꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤ ꯋꯥꯠꯄ ꯍꯤꯃꯣꯒ꯭ꯂꯣꯕꯤꯟꯁꯤ ꯅꯦꯝꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯅꯤꯡ ꯁꯥꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯟꯊꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯅ ꯇꯨꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏ ꯑꯁꯤꯕ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯠ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯣꯝꯕꯣꯁ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏ ꯑꯁꯤꯕꯁꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯥꯡꯕ ꯁꯨꯡ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯍꯝ ꯆꯤꯛꯇꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯒ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯅꯥꯏ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯁꯦꯞꯇꯤꯁꯤꯃꯤꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯧ ꯌꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯧ ꯌꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯥꯏꯜꯁꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤቭ ꯕ꯭ꯂꯤडिꯡ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯧꯒꯟꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯆ ꯇꯧꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯀꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯜꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯇꯅꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ? ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯖꯦꯁꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯦꯞꯈꯠꯄ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯂꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯥꯡꯊꯣꯡꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯟꯈꯠꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯟꯈꯠꯈꯤꯕ ꯁꯔꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯐꯝꯖꯜꯂ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯇꯨꯡꯉ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯐꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯡ 7-9 ꯐꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯄ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯦꯞꯈꯠꯄ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯃ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯗꯥꯏꯠꯁꯤꯗ ꯈꯣꯡꯁꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯣꯝꯅ ꯍꯥꯝꯅꯅꯕ ꯐꯥꯏꯕꯔ ꯗꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯛꯇꯣꯕꯦꯁꯤꯂꯥꯏ ꯀꯧꯏ ꯏꯟꯇꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯕꯦꯛꯇꯤꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯏꯟꯇꯦꯁꯇꯥꯏꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯃꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯐꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯒꯜꯂꯤ ꯂꯦꯛꯇꯣꯕꯦꯁꯤꯂꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯥꯔꯤ ꯍꯦꯟꯇꯥꯛ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯂꯦꯛꯇꯣꯕꯦꯁꯤꯂꯥꯏ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯛꯇꯣꯕꯦꯁꯤꯂꯥꯏꯁꯦ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃ ꯆꯪꯖꯜ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯄꯪꯂꯩ ꯂꯩꯔ ꯄꯪꯆꯥ ꯆꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯔꯝ ꯑꯦꯟꯇꯤꯕꯥꯏꯑꯣꯇꯤꯛꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯕꯦꯛꯇꯤꯔꯤꯌꯥ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯕꯦꯛꯇꯤꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯠꯈꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃꯥꯡꯊꯣꯡꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟ ꯁꯤꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯃ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯗꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯪꯆꯥ ꯆꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯊꯛꯄ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯛꯄ ꯋꯥꯠꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯤ ꯀꯟꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯪꯕꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯅꯤ ꯁꯪꯉꯒꯗꯤ ꯏꯎ ꯇꯣꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯒꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯦꯟꯅꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯌꯥꯍꯧꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯒꯁꯨ
changban hongda routine kai bana maram orga asai hamning da matam sange na changa kanda mana hamgen honor matam di magi reflex laitabni na kana sanga go khong hamda una hona matam da adu so mong problem odone aduna sisu hari khong hamning ba gi matam se asisu isana khangdo ga ai di si matam da hamning adwai di isana manage taw tare khong ham ham na ba hamning ai da ham hon ba sima arrange taw gi damni kanagom di khangjal thabak tu na maram khangjan gi ba yaukse asisu yamna phatte na thamdani in case of koi gi chronic conditions da haraga hypertensive patient gumba de gi diabetic patient gumba sigumba da di moina chariba medication sika management sika mind meaning doctor thoina di yam kan khenaroi moi gi adum chaba dum yani bp gi dak adum chaba da kam kai de adum chaba yani sugar gi su hidak chaba da aduna maram ga pai sengal pakopa kasu yam kan tawroi adu difference kasu yam kan lai roi adu dum chaba yani yam no ai doctor ngasi ki topic sida koi maruina layong si karamaina thokpa no duga karamaina severe mild gi severe changen gi habe su yam bazana doctor na thambire to bolo shelak pasida doctor na miyam da si de de hena elaborate oina duga hena khanghaning na ba gi damak ta karamaina message to kitang thambira ka yam no ai hoi horpadagi soina haijaba khong hamda ibu yauraba adu line lobi ganu irai laiba problem oramba yai yamna su lu da su oramba yai adu chap chana pot de karino haibse khangdok na ba doctor ma surgeon ma tanaraga ma pham du yengba ma maroi tasena ikai ba hangoi ba tawraga khoina examine ta hondana sumwari ma saraga hidak guli ma chabse si yam dangerous hoi aduna sima tawida ba ibu yauraba chap chana dum yengthok pe ba aduga pot to khangdoga darkar ta ba treatment to operation su tau da bida akhoi piles ki su treatment mayam khal mayam ma lai aduna doctor de chalo de operation to hair kani ha bisma su laite aduna adu su advan khanbi ganu sima thamjani prevention gi matang da high fiber diet akhoi mettei akhoi ki manipur gi chinjak sida mana masing si adum aduki matik yam phajana yaujai adu si yam phajana dum sina view adagi habit masai gi churup thakpa alcohol sina base sisu adum problem se thon dam na te somna kanda degi noina na akoi gi meat gumba degi thau gumba se hena chasala gadi amang thong gi da akai ba pirak se adum pirakani and singum me am si section view exercise taw da be ade pham ma thaba gadi soina hogala ga chatpiu singum se tawraga khoi piles dagi ngak su ngak thoksi taw da tawraga de adu gisu adum phajana dum treatment taw ya ba condition me am ma lei procedure me am ma lei aduna kiningai su yam kana oide adu aruba laina miss tawdana ba adu su phajana yengthokpiyo na thagazari ngasi ki topic piles causes symptoms and treatments rate HAKSHEL plus ta sandokna thambi be ki damak Dr. Jugindra bu amukhana thagachare thank you ngasi gi oinadi HAKSHEL plus na puthok jaba SKTV na puthok jaba HAKSHEL plus matang asida loisinjari meeting tabiri punam pu amkhana khrum jari